na crno. Na crno. Žena nije u BiH ravnopravna s muškarcima. Žena se negira. Ne možemo reći ne znaju, znaju i hoće, ali im ne da muški ego. U stvari, mislim da se muškarci boje da će žene, ko što bi uradile, daleko bolje taj posao. Žena bi i državu se uredila. Ja sam svoj radni staž završila u borbi, ali sam imala cilj. Cilj je bio da ta moja fabrika radi. Moja fabrika radi. Jedna od najjačih tih mojih odluka je da ne odustajem. U početku nisu me shvatali ozbiljno i nisu znali da ću biti toliko uporna. Ja sam bezobrazno uporna. Ne mogu krenuti u te neke stvari i reći ja sam žena, ja to ne smijem. Sve smijem. Ne reći ja sam žena, ja to neću. Ja sam majka, ja to moram. Ja moram stati ispred svoje djece, ja moram stati ispred sve djece. Ko će ih zaštititi? Žena će ih zaštititi. Žena je lavica. Bilo je situacija kada su nasrtali na mene, ali imala sam svoje kolege koji su se bacali ispred mene. Žena treba biti podrška ženi, ali i muškarac mora biti podrška ženi. I žena će tada dati maksimum od sebe. Ja sam bila uvijek ta, da kažem, bundžija. Uvijek sam bila ta koja sam vukla. Rijetko kad sam išla za nekim, uvijek sam išla prva. Nisam mogla gledati nepravdu, ne mogu gledati nepravdu, nisam znala šutiti. Sutra ću ja opet, kad bude, krenuti i na barikadu, i pred vladu, i sa svojom pištaljkom u ustima, i kao penzioner se isto borim za penzionere. To je nešto znači što je u meni rođeno, što je uvijek i što se ne može gubiti. Osjećam neku odgovornost za ovo što se dešava. Veliku odgovornost. Moram nekom odgovarati. Svojoj djeci najprvo. I sutra nek kreni, ja ću sigurno krenuti. Koliko mogu. Ne čekajte ni od koga. Krenite. A ja ću ispred vas.